Nduga omuribanda amazina niyo wishemwe Monica Bariyo kumuhangi ninduga omuribanda district ekanisa n'oburisa ni Nyakatoche obusaba dikoni nibigera akidikonare bitu nahuro kusima Ruhanga ahabwizoberi okweshanga ha omu radio Ruvivo murundi gwa kabiri bitu nisima Ruhanga ahabwizoberi kandi Ruhanga yanjirire embabazi ahabampurikize natandika rizoberi akubana hikaho omushahangisha tuneshicweka nanye nsibira omukirigito mukama simwe nindamusya Sheldon Bishop ankore akuba program egi wagintiremu kandi tumurundo gwo kubanza oguno gwa kabiri ogunda akanteka Radio West bitu ni musima kandi nimpura okumukunda n'okumuramusya ahakuba akozire bingi aharinye nindamusya na Bishop wanje wa Ibanda kandi ndamusya n'omurisa wanje Nyakatoche owishemwe Robert Begumanya wishemwe Begumanya Jackson nawe namuramusya kandi ekyo mugisha ogutari murungi ahabweka eyanje yinkurugamu turi hansi y'orusozi aho Nyakatoche mwenu radio tukagitungireje tukugikwata konka nabo nimbaramusya ahakuba hariho abatari Nyakatoche hariho nkomushiki wanje winyu n'omumurimbarra bitu nimbahura kubaramusyana no kubakunda kandi nyongera kusima Ruhanga munonga na munonga bwa program egi kubangambire nashaba Ruhanga yanjirire embabazi kandi yantiraho buriyo nija mukama simwe nindamusya abantu abari omurimbarro mu harimu abunkumanyaho nko wishemwe Jackie ari omurikatete kunizira aha radio aha kwiho bwiro bwatwire nandamusya ngwe nimuramusya n'omushija we hamwe na family abandi abakumanya izina ryanje nabo kumanya obuzuruzi bwanje baraburireho nabo nabakira kandi nabaramusya kama simwe asimwe munonga mbwenu katushabe katwekireze tushabe kama Ruhanga w'obushoborozi bwona tatito mwana omwoyo rukwera twara omugisha gwo kusimana no kwebaza ahakuba izobe ry'ebiro bitano rikateekateekwa kandi ryashikirira okuteekateeka no kushikiriza ni bibiri konga yo baragwo kutugirira embabazi kandi izobe rikashikirira kandi rikabasa kubaho nanemukoro yona eyitwaragamo murakacheka ye barabwo abantu bingi munonga babaryaho nabwengire yaburwa ye bare Ruhanga mwana gwentama warahanga obushoborozi bwona twaromisha gwo kusima no kwebaza akuba Yeremiya natugambira je eshura yo kubanza omushorongo gwa katano atinga kumanya karo kyo nomundanyo gotakabire na kuzarwa mwene mukama notumanya kandi notwetegereza kandi namunonga nabarya radio bwa program egi nabo wano bamanya mwene shabani nyeshengero ziwo mwana gwentama warahanga ngo yusya babatakatiraho radio zabo mukama wabakama batine manda mukama obushoborozi bwona taho cyamagero babase kwata radio egi kandi namunonga ekikuru munonga nabwe kigambo cyawo kugira ngo abantu twire hihi Ruhanga abase kutugirira embabazi ndushaba nkabana b'abantu ebindo bitwongereho nga Ruhanga shaba turawo muri Yesu Kristo mukama witu amina mukama simu munonga yebare oweshemwe Monica kutwiguriraho neshara mbwenu katugireho takache ekeshongore kisabarse staff ya Revival Radio abahurikiza ba Revival Radio nzagaragaje no weshemwe Monica ombwijwire tstandikiraho omukyaro gwa inobujuruzi no basa kuba wa missingire emyaka yahereje kunuya yanantebeza no shane 2020 nari 19 nahari mbwenu abantu benjobo abamwe bakaba takujuhura hati yije ainobujuruzi toshemeye kuba no uferu bwanyuma y'ikeshongore eki kiri kutabaritsa Revival Radio kwa myaka 5 ntugaraka no mucyara Monica ombwijwire turiyo mukujaguza turiyo mukwekunda abo kubizo bari yari tumwe nshuweza twoko
Revival Radio channel nesha twatonyeza ibiri amagara ombwijwire na kugira ngo dena eriyo negendo mesho maka go muri ibirezi aba Revival Radio abantu bari yombe kurutya omukirigito ekintu cyagenda je munonga wishemwe Monica ari aha yahereze kutuguraho neshara yahereze kutwe yanjura nabagira ngo narwo muri ibirizo bwa North West ankori oburkwebemberwa tatatu maranga Right Reverend Amos Magezi na Mama Jean Magezi kandi mwe bari munonga emirimo y'imurokora uko omburi ibirizo bwa North West ankori obwargira aha bukazarwa oburi ibirizo bwa ankori zira maribirizo menji munonga abataru kukimanya ni yazire South ankori ya munywani wanje weshe mwetatatu maranga Right Reverend Nathan Ahimbisubwe yazara uburi ibirizo bwa North ankori oburukwebemberwa tatatu maranga Right Reverend Stephen Namanya na Mama Lydia Namanya ahabo buri ibirizo bwa North ankori kandi North West ankori nanaje bagambira mbwe noreba ngo ankori no burebirizo bukuru umuntu we twako konka tubashemerwa munonga twaza kutandikiraho kandi twakirushe mwe Monica yatwe yanjuraje kandi yagumizamo kuko yatwanjurira garicha gambira abantu amazina je obuno shangaro wa Car Radio rero tutandikiraho tugitwarije programu turuganira ahabucuruzi bwe kandi biranga base kuba namukora ahamagaraje nakwakira obushemu kama simwe amazina Monica Bariyo komuhanje ahandanga muntu mbwenu rya komuhanje bakaja tukurisigayo mwene ndio wishemwe Monica Bariyo komuhanje akuruga muri ibanda kurebereza bwa North West ankore obusaba diko ni bigera oburisa ni Nyakatoke kandi ndiyamwanya mbugayo burisa noho ndikushabira kandi mission coordinator wo burisa abunamara mu myaka 10 kandi obwa hati myaka 2 na bwendo vice coordinator wo busaba dikoni kandi ndi trainer wache aha bwo burisa bwa Nyakatoke bitu yesa kanjere mbabazi yanjo na yampereze mirmejo Nyakatoke tiyakorgaho na Rebujovrin Karisa cyo mukama ubuzima turi hamwe hihi na hakorga amina yego no muhezi wo mushuganisa program ya parish development model kandi umucyaro gwa kabaho umunyishengero aha wibanda bwe noreba ngo niyakorga wishemwe Monica twakushemerwa yego mukama nayo bari ukugarura umusigeza Revival Radio amina tutandikiraho kazarwa nkahi wazarwa bazireki kandi mwakaje nkazarwa ubuzarwa bwanje nizarwa muri Kinoni ayicyaro baceta Karora Kinoneje ya Rwampara niho nazirwe nazarwa mu maka g'abakaturiki tata Kabariyo mu katuriki na mawe nagwa makago nazirwemo kuzakushanga keshanga turuhabana abana mwenda abo twaturya bakazi babiri akashanga mawe akatuzara abana 5 mawe yarwo mukayagenda kandi mukatata wakafa na wakabazira abana bana ngwe nabana mwenda abo kuza kwitegereza nkashanga kandi twine mukatata mwen omumberejo niyo nazarirwemo numwe nakurire ati kuna kuzire nasiye myaka nkamunana mwendo omwe deri ndiyo murongo aza ndiyo murongo wa kashatu mwene bakazara abarongo bafa bazara abantu babiri bafa ati twaba bakashatu mwene hati ngakweta nko kuhereka munyanyazi shwento yamutwara hati nyona atwarwa munyanyazi wa shwento omuri kibaya abagwa mamanya kibaya je akatukurokwe atokwe bantwara kurera abana nyanyazo gwaka azira abana be babiri mwe naza kurera abana okwe noho nakurire naho kunabiri ndaho namaraho akubo mukaza karigire kuzara izara rya kabiri hata kaba inenda mwe natakazire ati munyanyaze nawo mukazi yambinga hati nasigara na munyanyazi twembyaho
mukazi yambinga nagumana waho okumara emyaka nk'ebiri atwaheza ashwera kwareta omugore mbwenu ushemerwa mangu nabona okutura nawe konka kikabaho kayamara munga sande nk'ibiri tukaturiyo nturya kyamushana hati kutwarize kuryange ati okuruga izobe rutagaruka kurya cyakiro tunamanya enshonga yabaho kutarya cyakiro mwena kari omuntu omweronzi omuntu nyijuka nkunani ntwara mizi ne mungemeko buri tukatwine engemeko na ne karayi hati kuneni ngatwara omugore hati ekinkwijukanyijwa nkakora kateka ngo bantu yayihirire atangira totagaruka kurya cyakiro omugoro gwakamara amezi abiri omurisika kagamara ntakurya cyakiro tukaba turya kyamushana rero muzashaha nk'ikumi hati wayisha akana shubura amarwa kunuyambarra hatakutaho umwazyo naguma ntyo hata amezi abiri kugahwireho omugore bamushohoza izobe bamushohoza ishenkazi no yizira akamushohoza hatagira ati shwenkazi ubwo mushija ati ikirizo mwana ogukurya nyoti nkuzaguma aha ninkugenda niwe musekaza mbuza umwana atakurya sitakurya ato mushija mbuza techo ncho cyukushasha angira kare noza futandika kurya antikari tutandika ndya cyakiro ndya cyamushana konka kurigiro mbona ko obwe wishemwe mwenu ngaterwe enkoni nkibandyaho eko muhangi wakoreki ezo nenkoni kibandyaho mwenu naterwa mwenu mwaga gwayonje gwabaho mwenu nabona nabo kuterwa ntyo kunabire ndyaho ubwire bwagendaho omukazi agirenda ubwo yashwire azara mwenu mbigufu atwazara na wanje atotaka kwato mwerero ogwo umwana mureka konka kibatariho ati mukikira obwariho tinku mukikira mwene rukabahizo barumwe akariho abantu bakunywa amarwa bwire kare bakabagweta okuvumba bariho nibanywa mukazi arwo mu rutoki ayekorire ekiganda ky'ebitoke hati mwene amanya ngo hariho abantu nayampa omwana tine kirabeho nayakira omwana mwene agambira wishiye mu mushija kantera kari yaho yakiruka enyuma emisoroza ya kare ati tekiriho yanyurayo musoroza yandeba omumabega ogu yansubura ati kwantera omukuza kwimuka mwene nyumukanye mukiza omwana mwene akatera kerere omukazi yijo omwana yamwihaho mwene abantu bashoberwa naguma omumberezo konka bunaku bwahika muzeyi yija tata wanje kuyizire nashemerwa namanya ngo naza futaha mugambira ati kare konka shaha kuyashikire yo kutaha kamara hebiro nka bibiri yanje ati naiza kukureta tata yataha mwene wishe mwenkaterwa ati ngakira neze nabe ninterwa atushube no mugambira kimwe shikata kutwara omukazi yashoberwa mukazi wombweni yashoberwa iki yakoze yajya ati bitu tokumanya wanyu mujanto omuntu yantwara kampusyo mu rugudo rukuzantungamo nti nintaha atecho nicyo kumanyaho nte ati kamanyiso cyako hariho ntarekereziya eryabusera ngaha nimpamanya mwene omukazi yandondera ndijo mukazi mutahiwe mukazi yantorra nataha nahikomuka tata yambuza wija noha mugambira tukare shitama kwe hahwireho sande nk'ibiri atagayija munyanya zogwe abishiye mwenkeshereka kugira ngo atakangarirayo mushija agenda tata jati mwe no mushikore yanga kugenda niwe basi yakomaho mwene hata nagarukomuka kuzagarukomuka shanga baba mawe bashatu batakiruho bagensere ngumaho na mukatata naba mukatata nanguta tanto mwishomero nashoma icyo kubanza kunena hiko mcya kabiri nabwo nkokwe noyiza school fees ecyuburano okumaraho nkasande otakwega mwene mbera zityo mwene wishemwe kinakozere natorokomuka nagira mushike mutahi wanje obo ine myaka ingahe kandi yo myaka nki14 ndi muto ashobo ko takushoma wa myanya zo kwa hinagire tinda shomera ngabo ati ngaho ndiyo kurera omwana kubantu bire nabo kurera abana mwe ntato kugarukomuka nuko kugira ngo nzo mwishomero mwe ngana akuzire nabwo hati ntorokomuka toroka ne cyakabiri tinda cyereze ngiro mushike mugenzi wanya tuzo gukora
myaka 14 ejo ati ndigayo obuko uri mu cya kabiri okitorokamo nkitorokamu jagwa nawe tubishu school fees ketariho mwe no kubonabona ati mwe nanye ndeba oreba mbwino otateriho bundo buriyo ati ndigomuka ahitwa shikire nkaberebere kaberebere juwatoranya mutangeje hisingiro nabwe twatorwa abana bishomero family eje kayine mu abana bishomero bakushomera bujaga ati ba bantu bo batureto wabo kora mwe natandukara ifu yo bwa hausigaro ko nabendo haho namara hameza abiri ati oro mukazi myanya zo uyabinjire yanshanga hakaberebera stage nduguzo bushera nyunkani nguzo bushera mwe nakana argana chivaro mukatari iwo mango boyesherekere mango nyesherekere atashangaho ashiko mhanji ndanti nkije aza kumbuze bya munyanya ntyo mugambara konkanje ati no yikiriza nkutware nko muntu onaye natwire nawe ato mutuma gwarahuka ntikari asitugende nte nenyungu yo bushera nkandariye kugisiga muhanda konkanjira ati roko garike yo bagengu wareba anti urwo kubanza nikwija nkwakirero kari rwa gatano mwenu ntaha uri mugambara urwo kubanza atayija ayije urwo kubanza rundi konko orashanga namugambire anyihayo ati nyijo mu mtaho mbara tandika kukorowe nabwo kukorowe nabwo businge tubwabahoje ne sente nazo tazukushashwire ati mpeza naho mutorokaho nza handi naho nza kukorayo ozankahi kwarigire akaberebere kunarije kaberebe bakano batura biafara ugaraka kandi kunuye kabatura biafara ati biafara mpargaho nyizenzo mutaho na hagati ari mu kizimbiti mwakwara abakiruho ari muzeyi umusalamu basumani konka karuma bapangisa mwino ngani nkora bapangisa mwe nakoramu nabugana mu buremezi ki ishiteka nkacyamushana nihura mwe nibyona notegwa kubiteka aswani kandi babanza barya ko barahize kurya n'ubworarye mwe nukibaho shango bundu babirya bya ababe no korra shango bundu babirya byahwaho bino kusibakwe no bwereri cyacuro nabwe nicyo cyumwe mwe embera zityo ati nijukana kireke nyuma cyo kunyime byukurya neco nakibuganaho konka ahamurumo kana bwete nafayo ngumaho ntyo naremeraho kasente bakampangura hako kujwara kako narebere emberezo mwe nawe akabari ngabe sente banzete nke babaka tinda bashoborekirwe akigambo kibyo kurya ubana yunistane yabire nkuratire tinda shoborekirwe aho naho natorokaho nkanta sibura ogota sibura ne sente bakaba tazimba torokaho nza handi naho nyizazo mukijungu kaba kitangwa ari kijungu cy'abagigana ne cyaboro mwengazo mukijungu ece cya naho nakoraho mukazi ogwe nawe akayine hwiba kunkakata siba hoije ngo mwazi bundi atija naho embera zityo konka ecyarigiremwe cyo busase cyabireho ati omukazi obu akagira mu cyaro wabo ogo wabe nokora ogo nabe ninkora mwe no mushija yantaho buryo yampamba akwata kifuba obuko ine myaka ingahe mwe kana siyo myaka yanje 15 mwe nabirendi nkwiriro muri 16 mwe nizoberyo kagiro busasi bwingi nkashoberwa kunga mwe nicyabaho kityo haze cyabiroho mukazi nawe yamara yebironka bibiri atagira ati koragumeho yangire kubwa sesere ataragire no kora mushaka gumaho kugira ngo ushanga abantu batakandeba kabe ariyaho ikire kindi nabwo nicyo kimwe kariyaho mukaza yijajya twora bigambaza nza kufitira icyo nacyunama ko nendi yaho ati ndengweze mbera nazo tindazigumire naho nargaho natoroka naza handi naho nakorayo nabo stiru nkwe cyabiri urego akayine ayineho nabana babiri naniyo nano mukazi yazo mukazi akana shuburo mbutare akuzaba harwe ibintu mudaro mukatare akiza kwa inde byo kurya abundi bakabagenda mu mwazi ngo nibenda barare babiguzire
cyansimbi kwerabeho yarara yo mushija yija nabwe ni cyecu mwenu nakozesa mwenu nakurura mu mberejo aha myaka ejo 15 nagumiza mwejo nabwe nargaho naza handi kananga aho tubara akubana makabira gankozere echo naguma ntyo konka kunahereze nabwe nkani ndumbiro myaka yangi 16 17 ati nijana za koro mu hoteli bweni no babe bakuto mu chikoro wecho ka ukoro ndecho koro mu echo bura ugira tumwishika ni ndo ndukunda abeho kunendi aho nho hatayira mu rutaro rwa Museveni kwizero rutaro hata nata nazumuka nagumayo taro kurwa hwire hata nagaruko muri imbara nagera mu cyo ndijo mu mwana wanje nijana wa cyaro bajya ngo tuzo kuronde mirumo yo gukora konka nabwe nkanija kuronde mirumo yo bwa hausigaro wakuzire nakuzire kandi omukorobwe hati kandi ekibi cyo bushambana hati natandikiraho nagire no mu kibi cyo bushambana nakigire mu ntyo konka kutwizire hati omumakati twazeyo twareyo akariho hoteli timakwerekera muri imbaro mu kandi bageta Citizen n'abantu mwe twaza batuhumurumo nyono go mushiki korayo hazanyo bamperezo go kusavingo misho awe bamhogo kuteka nyuma mwe twazo mwe twakora konke cyabekebe mbire cyango niki cyo bushambane cyo banoyi namukano uza kugenda kurara handi intyo mweno ombugufu omweno ho nizire nkashanga tugire ngo kokeza munoronda nkasento kora abiho naro mwe abo kugira ngo mbere ukawamanyiriro kandi ureba muto kubasa kubaho otagire mu gikorwa cyo bushamba cyecho mweno cyo nkanta kuronda yo na sente no bunabengenda no kuzeyo bakabatampereza na sente nango shango bundu wargayo mwana wakubuza tubakwazinga niyo tubampa sente toshanga ngo bitiyo no korabsha konka mwene ranga hareba tina hinagire bakampa sente mwe nkamfa kuzayo shanga nagireyo narireyo kasheshendayo ntyo mwene kikabaho izo barumwe atogo mshije yashwire nawe yiza kwanda kankabando kuba kwana tugende nagenda twaranarayo konka angira ati nyoti nkwenda kwana nyenda kutasiyo bo mukazi wanje denyo nkani njyangu tindushwerwa ahabwenji wabino jangu torushwe cyande tire cyo nabe kaza bunabe ninde bamuzugo inabe nkoraho kubaryaho batwarza biba nabo kandi nabo nkukubaye bari embera zabo nabo nabe ninkora nabo ro mukazi nawe nabona abarya hamuzugosha ngo barije bo abatine bashija hati umutumo gwanje gwajya ngo kore sente ni woyo gendo yo panchizo mudaro gwa oyo tongoroza nkore byanje myaka mtwejo hato mshija anje atinyo nyenda kutasya tinkwenda byo kwana mjanti nyo tinkwasa kushwerwa atkare wota kuchenda chine shonga ndaraho hata kasheshe mwen ngaraka hamurumo omwazi yagaruka mjanti sebo nyo tinkuzo omuntu ebiro bibiri chwire cyaho mwen yanye shengereza atapana tije tugarukeyo mwen nicereza twagenda kutwashyireyo mweno ampasitore yo kugira ngo mwena mbuza habwenshi ntakwenda kushwerwa nyomworeka ngo niza gukora sente niza kwetongora ekiyangambira kangira ati omanyire hati ninyendo gume nanyu kutasiye kumara emyaka ejebiri kora hezo gende atabwe shonga ati wagumoto owanyu baryagumana bakweta marayo wotashwirwe wabwenshi abenenda kushwerwa emyaka ebiri yonka bwirobu akana akakozesa akakari akakodo yakuba obwengana asi emyaka 18 kandi wakayina 25 mwene kakakari akakodo yoke ante anabwiti nkiriza akasheshe kuza kwikamura mu bakana banyenda ushaye mwene kitweka hati mwene nchereza nkaye banyenda ho shahemwe atanchereza nyiza shaha emwene kitweka kuna kiraho mwene manager agira ati wachererwa to kuza gukora iroko tahi anti kine shonga mwenu
nta anti insasira kare mushabo kusasirwa anti insasira ati mwe nakusasira kungaza kwata iruko hati icyo kifuburo kinakwa hati mbangu ngenda nza kwata umukwate njuregwa hati ndigayo hati kundiga yanshango mbaraza bo bamanyire bariya baguma mu njurane bagira ki nabahata kwizira tabwo ncyo takwata ntenjure riyo nego ataba kwata tabagenzi bawe ngiwe ati bantu ngiwe ati mwe nakubinga nche karaje yakire sente zawe hati mpuro ko mutima gwangira bishike kawino mushije wo kuza kushwera abwenji nikwi ekitekateko cyanyizire mu kityo kare naba makancanta ubwo muryo bakabatire yo kuraramu ntaha bagira ngo ije ryo cyamushana ati cyamushana nyizandya hati uwo musigazi kuyizire yashanga ntaruho kunywa cyayi yababuza ubwo kikushwera hati bajya ngo bamubinga kwa ijana cya kurya cyamushana nabo bamujya ngo bakora ki bamubinga mwe kunendi yaho muzasha 10 ayija icyabiraho kuza kuyija na nabandi nabo kubashyireho bakundonda bashanga ntaruho ngo bambinga nabo bijomuka yagiye kwikomuka kashanga abashije bashata kabo wakana azana we yahererekere bona baryaho kunga buryo mwaryo muke baganira ubwo bamanyine enshonga buryo mwe namangu nayenda nyo baryaho kunga buryo mwe naryo muke atwo kuyashira hagira ati madamu ijore akweta anyeta kari shohora atanani ngushaba ngo tugende tuze atabana benda cya tikirinye becyo ngamujyante cyo kwenda nicyo bakwenda mone stand numero fana nakugambise cyakwenda cyo kwenda nicyo bakwenda ata kintu kwato mukono ntimushino ndakuntwara kifuba ata ayikiriza tugende mwenu tindagarikire nyuma kandi kurugizo beryo na hati twagenda muzahobo owe skaziriza nizurumbiri 11 mwe nkani inzowe azaka hariyo mu kifoko mu kishenyi ahiva ati nagenda nahikaho mwe hatanteka mu kigambo cyo kugira ngo mwe numbo mukazuwe ashikiriza amwe nakoreka ngo serious no yakayakigambire ati nanda kumarira konko munda nkanta kumanya ngo we hino kuyabire hino ya katwino ho mukaze yakora inama zarashatu mwe ngo akamujya ati ninyendo mushikiwo kushwera hino yabasimire amujata ato twarogu no bwere nayiragorora kariyo mucyakwera konga twarogu nindeba atebekine hataza hanje ati kikuru mwe nibyo kukorokore ki ubiriki icyo kuzakora niza gukora ki niza kukikora ntikare nkabaro mwe nastam nikwe natandikire ntyo ubwo mwaka ki kagura 86 kakuriyo mu kwezi ko mu kwa kashatu nashwerwa mbwene wabo mukazo nastama nahura nayikikana mwe nahare cyantangize izoba rumwe kumba ndiaho nyecure kigari kiruhe kitoke arihesha ho yamakara harihe nyama mweno wishe mwe nkashemererwa aha kuba biru no beba bireta ndiyo mbwa house garo mbiteka mbara kubirya konka kuyaresere mwe nateka narya mwe no wishe mwe nashemererwa namagara ganje gashemererwa twaguma mutaho no mumbara kamara meze mukaga shorwo kwa kashatu nukuba kwa kashatu hato kwa mukaga namujya tuzo mu cyaro wanyu nahuro mutima ngunjya ngo tuzo mu cyaro kutuma ngo tuzo mu cyaro nenki aza karyo mombeki umwe nawe sente zikaza mburra ebyo kurya abakahunga na nebitakuri nebinyobwa mwe no mutima gwanja ngo wakuzo mu cyaro no hinga ohinga bihimba hinga binyobwa mwe ngo mutima gwanjira ngo utaha ozo kuhinga go mtown yicereza yantwara twakire ibando wabo nashanga n'abakuristayo ishe na nyina n'abakuristayo Hasan we abarumacura gabo aza bakamuzara bakuzireho mwene bakabarya abazeyi no buyantwira kajya ati noza korora bamuzeyi tukare nahikayo nabwo byabanza kunshobera konka icyanteganise
kunagire kugira nti mpuranye na namujati bitiwe rero omushijo wanje bakamweta Grace Bariyo ati bitu Grace no fakine ntebe yasho achibati rugantebe yasho mwene ntebe bentebe hatu mbuza ati bishe ntebe yo ngikura rugamare katumweta mukaka twena niki kuza kwetegereza shanga bine mando y'abachwezi hata abachwezi nkamba hurra kungata kubashoborekerwa mbweni nyetenga kugira ki kubareba nto wakureba abachwezi kakuryo kwa mukaga kwagiro ku 10 ati bija shamwenda gwekiro ati mbo mwirima tubyamire nasimuka nahembe tara nastama yambuza tuwabaki mwene ngani mpura ntakwehurra nk'omuntu ati kunahereze yayetanye na nishe wetwaturi munzu ya muzeyi akata kombekere ati ngubaza kweta mukibanye mwene wa muramu wanje ati kuyizire yajati nabakuru atabakuru nibo babija kuyagambere echo umwirima gatimba mwene etarane yakakonka gwabo mwirima haza mukamazugo haza munkensasazi wayibuza hibukurga ogota kwetegereza nkanta kwetegereza nesayizo nkantine bwenje nkija nabugira cyandigaho aze cyo nagambere cyo nkakimanya bagira ngo katugende ntuza kwiza shahemwe yakasheshe kuzabire shahemwe zakasese iza munyanya wishento mwene hatu twazo mu cyo kubandwa aza mu cyo kubandwa twakigenderamo washana ngo tikine shonga nacyo nakigumamo ntyo kahuye kumpeza nzarizara ryo kubanza nkanka hezo mwaka ntakuzara mwaka gwa kabiri nazara mwaka gwa kashatu hiza umburzi mwene bakorambure byanga bamugambira ngo bishi tumugitwa omushija yikereza uriyahizara rya kashatu ubu ya kabiri ya kabiri nkanye nenda uko inenda nkanye nenda twikereza kathandiko rwa mukaga sande baturanga mwene twazo mbushwere ukwe batwita mwagiturwa nkahi wagiturwa nyakato cyakanisa yitu ubwe kagucura no muruka ijo ati no mugore yabe naza kugitwa baguza kumaranga hasande mwene bakatugita abagore babiri twashemezo obushwere cyo twakirabamo nagirenda nazarogo mwana wa kabiri nazaro wa kashatu owa kashatu kuyabira nje kumuzara konko muri yomwe nde umushijaguma atine manu marungi aza nkahamunwa nkahagumana hashubuka hakutukura mbuza shikota kunywa waraji kutakunywa marwa ahabwenci notukura muno hati mwena habwo kombeka kora n'amatafari ati ningumani inguruma ente nicyo cyaguretera gwatukura ati mwena kasi yobwire gutukura cheza guru kare tikini tinchifaho mweko nabirenzero mwana wa kashatu kariyo meza abiri yagiye kwimuka kasheshe yimukatine mani muzashaha nkemwe kuza kumureba umugongo yatere binji munonga kuzagiye kuba mushanki 5 gwenu urubaju rwona rwabebihere hazaha basirimu bakabatandikire kufa abantu bakujyangu ni kisipi kumpeza ngiro unagambara kuyizera tege ni kisipi kandi kisipi numunywano wa sirimu mwenu warwara sirimu uwishe mwene seka ekenda kumira no kumira etamera uwishe mwobusinge bwabura hazaba ka baresireho umubazi gw'ekishaka umubazo n'ekihimba azo muntu yari mwenjoka bakitaho nikitambo bushegu bwenjoka mwe nawe nicyo cyamutambiri hatu wetarashubukire kuzaho ngo ruhu rwajuka twarete kimbe cyo twamusharashara twakitaho mwini yayoma konka amagara ganje gatina amagara ganje nagira ubwoba iki nabandize kuranziya ni kimwe namangu sirimu te kukira kandi sirimu ne yito muntu we natwara afe nyoniza kuzahi akuba nkaranziya ngo warabanze kufa mutumanuko gwangizire rero kuwabe warebero obonero nyowe atakanwa narwara kanwa nkokora abana barwara
ngate bikargahabwa abana kubagema atakano kona nachweka ebirunda n'inyama ya Christmas tindagirire mwene hatuwatunga obubonero bwa sirimu bwatandika kweyoreka mwene omushaija yantama unabe nkunzira nkiro mbwa house garo unabe nkunzire kandi ko wishemwe tukatwine obusinge konkana yantama nashoberwa omwaka gwahwa gwachenda na gumwe nibwarwara twaza mu gwachenda n'ebiri kuko omutima gunyango omwago kuhika kugira ngu ozokurwara ofe kora arebe yafu yoyite kugira ngu toyine arije kukureberera akuba toragaruke mukasho tarakureberera mwene ndeba ngu tina kwa bari ndabase kuyamba konka Ruhanga ogu n'omurungi kunabe ndi aho gwachenda n'eshatu tugutahiremu atihiza ababuurizi b'engiri konka naranzya nyine sirimu ekerimu abachwezi obwo kuza kwetegereza ningira tukaryetaba abo kugira ngu tukaturi abana bingi iyo kagabwogireho mwirwarro bwiro bwono watangiye kuroho bonero wachebeza je waje confirminga ngo niyo hapana omwirwarro sitwazayo hapana konkakiza kuteza polio hati shangano batwegesa sirimu abantu mukebeze azobwirowe bakandi bakeberera emitwari 10 kagongo kandi nabwe nibiza kumara okwezi zitakizire kandi nabwe emitwari 10 tugine mwene twaguma tutyo kuruga 9 na gumwe twaza mu gwa 9 n'ebiri tutyo konka kunabe ndi aho mwene mu gwa 9 n'eshatu aho niho nagirirwe mbabazi wishemwe abishemwe niho nagirirwe mbabazi kaza kashanki 11 zo mwabazyo turi omukana n'omushijo wanje hatihiza ababuruzi b'engiri akahariyo misha nakanisa hati twina abo kuza omubyanga kuza kurambura atukubashikira omuka bagira ngo ikikuru mwikirize Yesu Kristo abajune wajunwa no gira obusinge wajunwa no baje naranzya nareba ngu hona nijunwa hona Yesu nantambira sirimu hona nijunwa ona abachweza bunizire nkashangaha ona nibagenda ona nijunwa etabe inarire ndi omwana onorwoyo nurukira mwe narenga tubikubasika bayishongora cyeshongoro ikigana nkagana mushanju ngu Yesu akutegerizo kujuna embabazo muzunu nozangira ki ko mazire myaka mingi nokoresebwa sitani byakunda tomwikiriza akakujuna atukunde bagamba bingi ngira nti najunu konko bungamba ngu najunwa nkanye ndangambe ekyo ngu barigeho bagire ki bagende bareke kundemera azan kwana najunu ungaho wishemwe kigambe ki ndi najunu namani konka bishemwe bashaba bagenda bakorugwabo nkabarukori bashaba nangu nagenda mbakuratire twakira kwa muzeyi shento wibanye bagira ngo umugore yajunu haza mukashwento gogo ishento wibanye nwabaye no mandu borujeje angira ati umugore wajunwa ngo abachwezi bazenkaye ondija mujata rero muzeyi nabwa kayafire nyumaho muzeyi kuyaherize yafa aza kuza kufa muzeyi yajunwa akamazire myaka 3 ajunurwe nuko kufa ondija mujata reka twari ukujunwa kwisezara hati kumpurecho mbasigaho nta nzo munju kahindukire kisika najantiwe mwine Mariamu akuba bikira Maria nowe naye nimanya munonga mujantiwe Mariamu bagira ngo mwana wawe nakiza omwana wawe natamba mbwe namuhereza abachwezi namuhereza tabe namuhereza sirimu kwarabijuna niza kwikiriza purira karyangira ngo ihaye tabejo kanyine tabe ryameza nagihayo nakwatekeyerezo rero mwenu nkandi yo muruwe tabe inchibyama hate bukambe ngumani imberenzya enyuma yo kitanda aha mushego konga ngahurira karyangira ngo yeyerra kakwatekeyerezo na yero munda y'ikitanda irakaryangira ngo karagume kikambe wajuru rwoyo noza kukihayo nayerra tabe nagihayo nagikwata mu ngaro burira karyangira ngo gitwarire mu kabaro hategeye nungi ngihamu mwene kibanda
hati nsigamu bibi irakaringira ngo wayange kibi wakuca mutahi wawe nayo nkitamu mbwenu mbenaga kuminaga ngambira omushaija nti mana ajuno nti najuno ate atukore wajuno atikine eshonga atukonka ojuno ebyo orajuno ebyasiri muto kubicenga ebyasiri mu birjeho iwe ojuno ebyo orajuno kare turaraho kubushesha tuza kushoma sande kubetabo kujunwa mbagambira nti nyumwazi nkirize Yesu Kristo kuba omujunwa w'amagara gange mbe nindiye tabe omukahari y'abachweze mbwenu najuno nkebya burijo batushabira bajyango rwakashatu mwize mwehandikise mu kitabo cy'abishimwe rwakashatu rwahika nazayo nabagambira abajyango omukahari y'entebe z'abachweze n'obucheka abishimwe rwakatano omuntu za kwijayo abishimwe bija bashaba obucheka babutwekamo omuriro na n'entebe mwene natandika orugendo rw'okujunwa wishimwe kamasimu natandika orugendo rw'okujunwa Ruhanga yakora ebyokutangaza okunabe nintina omushaija ngu yaza kufa ninga nanye naza kufa ekyo nakyo mu magara gange kyarugamu obwoba bwakyendera omwaka gwahwa obwoba bwahwamu mana azara ondiijo omwana owakana agirenda nazara omwana wakana aza bampa bukuru bw'ekyanga naba mukuru w'omugongo mbwenu omukanisa nazarana n'owakatano mana azarana n'owa mukaga obwo riyo murokore amina tushaba omushaija wanje akajya ati najunwa konka yakomaho konka mbwenu akatiine mwaga takunywa marwa mwena aryaho akatakuntwariza kubi mwenu tukatwine obusinge wishemu azara omwana wa mukaga konka kuyaheruzaho hati yatandika kurwara akibaryaho n'omuriro niterwa omutwe akibaryaho hati nosha nabwo emirimo yinkukora konka ajya ati nyenda twombekye ahakuba kuturaze kufa tusigaye twasiga abana hati yatamu amano mu kugira ngo kuturaye twafire aho turasiga abana twayombeka ngira omwe nta mani gamuhwerire twayombeka nyakatoki akwitwaho muka twayombeka ejo tukatwagimaramu emyaka wanena hati kwabarya harwara hati kwarwara kuza omu irwariro bagira ngu arwire ensigo zombi ariko omwonyo ariko eshukari nkebyo bamuha embazi yamara weeks 2 ate yakashatu yabe nakugarukayo wa Dr. Businge no yabe niho yaragwize hati mugira nti omwago okuza wa Dr. Businge kambajya ngu Dr. Turumu naragura endwara zona nti mwenu wazambara takakuragura obwe kigambe cyo kuza kuchebeza sirimu atowe bakaba tangiye no kucheberera na busha atayanga ayanga kuza kuchebeza wakamba chebera ruhoko kwaheza tukare kanze embara atayija kunu yambara wa Dr. Turumu amuragura na wamugambira ngo esigo zona zigizire ki sisikire amuhembazi ya weeks 3 tukuzirawe ogaruke hati yaguma kunu mbara ine mu munyanya yagumamu kuzahwire yazayo abwe yamaragura yamuhembaze sente zikaza muhireho atajata atreka ntahe hatayisha agaruka nyagibanda kijo rwo kubanza konka ko yaresirwa hari irakata ayino mbere mu gukwera yera mu kake kake mwene wembere ebiri akija ngwe nayiragura kimwe siri kwahikaho ariko genzuro rye hati mwena asitinyine shonga tukoreka emibazi sente zimpwireho mwene za kungurira embazi kagongo embazi njumwakira hati bushesha rwa kabiri rwa kashata kasiba mu njomwe akajya tusibamba akajana amahurire twapima twaje hati rwabiro rwa kana angira ati madam twanje konkano kimana agire kushwera akahafira bakazi babiri ntuhumura nto wishemwe humura kani njumangu ukarwara CP
nanye narwara kandi tumangu nturana kako kasirimu no butarache bize ahabwa sayinize zitwine egine nture yo kubanza humura noza kukira mwenyo muhumuriza ndamana kiturakore reka tuzeruhoko ate shaha zahurire rero ko bakamba kebero rwa kabiri no rwa kana atati kuza kwikorwa kabiri ati mwana nyinke kare tuzeruhoko urwa kabiri baranshanga habo kukebera ko nakikozere kutwashikirero hoko abashoba mujyango iyo yargo wa Dr. Turumuni yo rwijaha garakambara tubiheta tuzakagongo atakitanda torwa katano urwa mukaga hijo mburuzi birowe tukatwine hata na kanoni nangu no kumara humwire akari kanoni John Mbora hari mburuzi weitu aija tushanga kitanda hato mburuzi ashabato wishemwe borya heru shohora heru konka ngumanya meri omdirisa nimbareba ndebo mburuzi yara ndebo mushisha yara omutuma gungira ngo yajuno kandi kwe cyabiri atajunwa amugambira ku yarwire sirimu amugambira nabakaza bafire mwe nabuye nakwana tukujya ngo akabatasi yomuka mwena ka nabakwana mbone cyo kumanyisa wakaba yayimanyire kare konka yakibika yakushereka atwayiza anyeta atushabira jatazo wishemwe tamuteganisa yajunwa ntikananye kandi cyo nani nyenda ukimanya mukujunwa wengana simwe myaka 8 amburiza ta kubisesa sande mweno mbigufu asiba kuzabire nki 11 anje to wishemwe ati nyendo shabire mfi akigambiriwe ati izoberi amagaraganye ngenda kuhumura tikawagira ubwoba wishemwe urashare gume tikawagira ubwoba atahati nimpura nyenda kuhumura kongana tunanye mpura amagaraganje gaburamu nyobuzabuza nkirgaho kuzabire shahanga mukaga gwekiro anje to wishemwe wakunde mesiguru nshabira ntaye kimse mukono gwanje gwa buryo gwa musho namukwato mungaro nikijwe bigambo binagambire kajantu mukama wano reba ngo obuno bunakubwo mwirwa okurgo munsi omwakiri omuhumuzeje nti kandi bwa buryo busasi nibwo bwa mutakisa mucenderezo busasi abwa Yesu Kristo mukama witu amen tuwebare tuguma hawo mweno mbigufu kuzabe zibasha 11 omwisi gwaho 11 zo mwabaziyo zekiro bushesha akakuryo kwa kabiri 2021 yahumara twazombye kuzika twamushendekereza mwenu kabireho yahumara ryo murokore kandi nkasime imbabazi akuba umutima tindagizire bwoba akuba nkani imango buturyo munsomo nahati no buturyo munsomo umuntu no gukorgamo mwenu kuyarigire kufa agumaho obwe nabana mukagamanya kashanga yaziro ndijo mwana mahati yasigira abana mushanje ukashanga ino ndijo mwana kashanga ino ndijo mwana abana mushanje sigaza abana mushanje muhango owanje omubona benzigizira kaine myaka 13 mwechi masanga abana bakabara bato bambe abishemwe biza banshabira bishemwe bampumuriza konke cyangwa munonga kubizira banje ngo wishemwe ngo rero ombere gutakurema okashambana okarwara sirimu ngo ninga abana mushanje batakurema kubora okazomu kushambana kitwa sirimu mweno shabera hanga akugirire mbabazi nte omangu tinka kikambagamanya okakigambaga ngo karwara atukune ndiaho rero omumtown hariyo namara mukazi wanje tuye turyarufanje ati kumara tukora tebekane wargo murufu ijozo kuchebeza sirimu ntishimnyanye ko kwayizire wamuchebeza washanga ine sirimu atachebize atkonga kurigira mweno ije ntikari nukuna tebekine
nabwo abishimwe bariya kundi rwara sirimu tubarya ngo nashambana kamusiko kwa kabiri 2019 ebirabiri na rushatu kwa kashatu nija kunumbara nija n'urugazi kandi bakebera rugazi gomara mukazi wanje yampo muhara twaza rugazi bankebera ebyargira umushagama bangira ngo umushagama yawe twashangama akakoko kakureta sirimu ati mwenyunga ndaho mako bitahanura akakoko kakureta sirimu hati sirimu sirimu no kurwara ubuhere ki akuba nkantine kundi ntumwe shinakora ki ngo no tuza kuwehereza ahataso mamba akapapara na shuma taso naho no kujya akari nasani kashangayo kansara wanje yabiro okubanza akari reveranda nasani ati anyakira anyigorra fayiro mubuza kaba kweta reveranda ni manyira hangoro tumanyira hangoro kotine ngoro ninga nekikubyo angira ta ati nkandi reveranda mwene bwa reveranda nabureka ati niza gukora ogwo murumo ogwo gwo kuhumuriza abantu nte atukunga humura noza kuguma azo bwiro bwe nembaze ketariho kandi bakuragurro ko rukushasha baragurro buhere ki endwara ezikurebeka natandika obuhereza omutaso no kutunga embazi ya burijo ya sirimu ayapana watandika embazi ya burijo emiro kushakoro rwire nkoro na septrino bwiro bwe na septrino bwiro bwe ketaruho mwene bakuragurro ko kushasha ko kushasha onga batakutira embazi ate embazi abako bakabarigire kwataka ko karukureta sirimu akakureta sirimu ati mjantishi cyenda nagumwe omushije wanje akarwara sipi narwara kanwa ngo shinteka teke ngubwe niyejo ninga yizire bwa nyuma anje ati kore watunyire sign zezo ekikumasa ngaho kukakarinka hi kari umushagama yawe no mure mutarache bize mwene ruhangaka kugirire mbabazi mbwe natandikiraho kuyiha cyenda nagumwe namanya ngunyine akakoko kakureta sirimu atukunahereze 2023 kiryo mutaso ati bizibanda batandikisa septrine banta septrine 2020 mwena mera septrine konko mukomera septrine omwe nabwe nyina magara marungi gatyo 2026 nabwe naza ARVs 2026 ijwaha kandi nabwe okuza ARVs icyandetiro bunakobwe ogwo mwana ogwo wibanyi atuwakarya omusini ya mukaga omukuru yes owashangira omuka hatowa ondijo ariyo musini ya kana ondijo ariyo musini ya kashatu mbwenu bakuratine mbwenu naza hakuronda fees teka ngo nicyo cyacendereze n'abasurukari ejo stress ejo okurya kubi kubura kurira umbwire byona mbwene byakanya bityo konko muri iki cyona ndi hakushaba muri iki cyona n'ikindi kinakweberayo ninge kinabeberayo hati 2020 nagumwe kunarigire kunu yakukebeza bangira ngo umushagama yawe haramaka ko kakureta sirimu rakariyo rwa kashatu ati urwa kana nataha atorwa katano nagenda nagambira ubwo kanoni mugira ndigire mbaro rwa kashatu banya ngo umushagama yanje aramaka ko kakureta sirimu mano bune ndiyo murokore none ninkimangu nkine ataho naho bwo babakizaho iki yakozera kanshabira keze kunshabira yanje ati ibanda hariyo abo kushaba omucyara karenzi ariyo muri ibanda nangu yahikana we yakora nawe namuramusiyo nakira anzengure diye nagikwata
mwena kaine yaba life ministry abaye bari abashabi nazayo kashomera y'emirundi ebiri kutwe turyaho turyo muri yecho hati nho hizira Anthony Barija yizibanda ya leta group eyache community health empowerment kauri yenkumi nebiri mbwen nazo mu cyo kushaba agarya amazima man gona gakargo mu cyo kushaba no bunye torora no bunjira ata nazo muri group yache Anthony Barija no wishemwe musa mwentwazo mu cyo kushaba rahanga yamba so muri yecho cyona no bu kwikanko mibiri na mukaga ndukuza kuza ARVs konka gagarya manu go kushaba kamasimu ato muri yecho omukurga hanko mibiri aho na mukaga azarahanga no bunde nagira mbazi konka nkorire bikuru omuryo rwo rugendo abana bashoma bari ababe bari umuzasiniya ababo bashoma kano muri yecho 2026 obunza ARVs nubwe ntungo mugisha go kuchebera family mwini kikabe cyo kutangaza wishemu abana bona bakashanga abanje mukaga bakashanga batine kakoko kasirimu nasima ruhanga nasime mbabazi abwecyo nimangu ahabwo kwikiraza nahabwo kujunwa nabagira ngo ndikuza kumangu nyina kakasirimu kanziriza rya kashatu mwe no kuza kuzaro wakana no wakatano no mukaga kimane kana agiro mu mbabazi kana nenyuma ho na naba bashatu tugira ngo abo bona bana abo babiri abo kubanza no wazero takemanyire gutandikira mwana wa kabira mwe nubona abana mukaga uko bazaruma rwaro narabo mwe uko bazarumuka omwana ogwo omujigiro niwe nazarira hambara university abasigara bona nkabazaru mu cyaro mwene cyo kumanyisa ngo abana batanu abo wazire urwiri umbutamanyo bokatwete obutamanya hanga yakurindrai mazuma konge chukuri cyabiona ukaba wikirize Yesu Kristo aho ahayezara ryakangaye bibabe wajunwire ankajunwa ahizara ryakashatu hanga yakugirira babaza abana bawe yabarinda bakwaterwa indwara umukuzaru uko ikakugete ndwara tubakwatwa sirimu yes tubakwatwa sirimu umuka umbyaro nenzara yo mwiro hanga yangirira mbabazi tubakwatwa sirimu kandi nanenye haho Yeremiya natugambira eshura yo kubanzo gwa katano ngunka kumanya kare okiro no mundanyo kutakabena kuzaro mwene rahanga kabana amanya nabana banje akana abamanya ntakabire nakubazara ngo baryazarwa muzira inaka koko kasirimu abarinde mukuzaro kokona mwene rahanga yankora tyo bikuru abana bargamo batyo bashoma abana ishebo bakuza kufa ogwo unasangire yazire nuwe yabenazo mu cyamushanju primary ya mushanju ekiro kumanza ngo abandi bona bakabakirya hansi ondije akaine myezi numwenda kubaka na chonka atogwe ariyo myaka 23 konka bona rahanga mbasise abana abo bakora bashoma kandi nashabarahanga ntirahanga wano kuna kunjire mbabazi bayize siniya yakana arungu wandi yaho bakangama konka mama ngo kashaba kubi washabira university twena tukantishika konka sikabahemba bazi ogo wibanyi na no wanja university bakahikayo konka bona bakaheza siniya yakana certificate zabo nzine arahanga akakora bikuru abana abo bashoma kandi ekikuru munonga rahanga yangirire mbabazi bamanyarahanga harimo barokore mbwene ego rumwe barokore hanga yangirire mbabazi mwene tubaranteze mutwe kundusya nobura hati na hati tubakundusya bitur hangangirire mbabazi nakora umurimo gwa rahanga aburenjiri ashomesa abana ekana jombeka erho ne hisar hanga kitinsa konka nabwo kwikiriza rero ninkunde cyeshongore cyo no busazo nanka cyeshongore cya 2008 eki cya 2008 ngunkabona oburuhukiro muri Yesu Kristo
rero haro n'ikindi cya 2030 abishemwe mbiza kubibeshongora n'ingamaza kubushoma kampungira hariwe ko kweza kubona uburuhukiro atobona aho kuhungira rero ibyo nabikorwa icyashongore iki kati cyumuhereze kandi turi kugaruka ntubangabangura abo kuba noresha ziriyo zitwara nteceshongore cyabo kuba kucisha bashime kuba ntikitera kino bushimwe Monica kurwo muri banda ari nataganirira binje biranga base kuba namukorera amagaraje akatunga endwara ya sirimu kandi yahereze na emyaka minji munonga ashatu nebiri noreba nguranga nakora ibyo kutangaza ngwe n'icyoreka nguranga narinda abantu omukaza ine myaka ashatu nebiri n'endwara ya sirimu arho nagambaje abayombekireka nk'abandi bantu ngwe n'uwamureba nogira nguranga nakora ibyo kutangaza yanagambira umusheja w'ubwafa akatsiga abana bona bariyo arengo rwa primary abana barigamba bashoma yatungamo n'abajurire degree 2 n'abandi bahiza senior ya kana ranga nakora ibyo kutangaza konka nabukorabo abari kumwikiriza toma amitomeje yarihinda nabwe ari umushija nakora radio nakira kuramusya radio nkizina rye yanyebaho atayakaninga muzeyi nateka katogo omurumitoma sempa yoramu kantwara mitoma aburaye njiri mwe nawe nimukunda ngana nasiyobwire ntakumuhuriza mishani kaza mu kibina cy'abishemwe cyo kuburira njiri bageta ibanda barokore group turi ababuruzi 30 azarahanga yatwora by'ambabazo muri abo baburuzi abamwe babira bahure atwasiyamo abahure 5 kandi muri yecho nangu bampwerire dena no mbuzuruzobu arho ebinde byo kushanga ngo no bugegari y'amazima kandi basa kuteze nsibo mwe nabishimwe bampwera umukuburire njiri bantebekanisa umukuburire njiri wakigambaje okunshongora techo cyonka bagumana bija no muke yanje ntibantayayira mwe nibamanya abana banje mwe nurhanga yampwera muri icyo cyo kuburire njiri etecho cyonka naha ahaburebereza ahandi kira obo bwankorobu stakatungiro wito wo wibane ariho bunyijaho naye keru vivo naho natungo mugishanizaho mwenu omucyo kuburire njiri tikujyanga no kwemereraho mukatute rero kagambe kigambo konka ariho no kuburire njiro mbukorwa mwene cyo nacyo kindetire okugira mu bukugu omukuburire njiri abantu kuba kwetwaza abantu kubari nabando buza bishabano kababasota dinu hati kikabeni kinde manko mukazi korra abana nobundi ndiyo wishemwe konke kikuru munonga buryo mwe nonenye habuza ho mukuburire njira ate kikuru nokushaba mwe no mukushaba harumwa amani mingi taro kikiro kushaba mwe tare kikiro kushaba ati erwantyo kandi omuryecho arihizo bamwe bungambira babati muntu nyenda kuza kushoma uburuzi hatu bampwera kandi nkamari na reveranda yampire ebarha onka kahumaro twetwine reveranda basikana ati bangira bishemwe ngo omukato wine wasigayo abana ntibakenda kushoma mwe nkani nkunde kigambo okuza kushoma uburuzi angwengira je kubura no kirana no mudari mwe na humuzibwa namarwa kandi bamazima ngumarirwemo akubahinde cyangwa munonga ekirahanga kangire ngo ecyanda bizima ecyakwereze kandi ukakikozesa akora bizema bingi kandi yagarika yakwatse umurimo gwo kuburira njiri kandi gwakora cyangwa munonga amagara g'abantu ombuhereza bw'abantu kandi nanguno gwe kubekanisa yanje nambweno reveranda yora mugumisiriza ogwe namurebaho nakakoraho witu tukakora cyangwa nziza kubanya katoke modo wamurebaha mu kintu gitaha yabarho kitaro kitari kubanya katoke modo mwenu tukaba tujya abantu bashatu
abashija babiri na nyowe mukazi twamukwasa murumo konka habo kujunwa mwenu nani kugira ngo okujunwa hine kikunkorire ningo kujunwa hine kikorire abandi nimporo kusimezo embabazi kandi kugira ngo n'obwenge bwanje ningo kubasa kwanje kurekana rahanga kumpa omwoyo rukwera kampwera wahiza kwesigara hanga hine byakukoreramo nunga nuguma nuri ibintu nibitaha nibihinduka nibihinduka rero harombe ni kirakuro icyeshongoro mwe natungo mugisha nawe namureba ubwo yakesho nguto kwiza kufa noza gumaho oreba uburungi bwa mukama nibagwita mucyara best emery mweno icyeshongoro cyo nacyo ni cyura to orahango kundekaho ngundi abarekaho muri yareba nabana babana banyu kano muri yecho ntungire no mugisha abojo banje babiri batungira amaka umwayi nabana bashatu rero hakabone cyo kutangaza nangu yagambana no bugenyi bampingira nanye ko narebere no bampingira rero nagambira abantu rero ikindi kinasigireyo kake wakankibanda ujyo tinizo wishiye moneka rero bamoneka nibingi iwabo raboro cyo to mukaza kuturana kakoko kasirimu mwe obana naza mu motoka kine kikunyisa obana hambaga yo customer mpaka chance ko kugambo ni kigamba mwena asaha yembaga mwojo akushwera ntimwe nembabaza bishemu rero mukazi wakasirimu no bariyomba twara keki mwena abantu bakasheka konka nembabaza wishemwe arhembabazi mwojo akatunga amaka si abana bashatu ndijo nabatungireka nabandi abiki babiri batungira amaka abwati abyo kufanta karebere na mwana ne yakuzire kayahika konka hati nyina bijukuru mwenda wanji abijukuru mwenda washiza bijukuru mwenda ezo nembabazi Daudi no kujanga umushoro ngo gwanyeba kakana gamba Daudi ngo ryareba abana bawe icyo nabona bijukuru bawe mweno rahangagirire mbabazi nabijukuru nabareba ranga yangire mbabazi abakamwana babiri omwe nasya nawe myaka 11 kanya ndakugambira ngo nati ninchiteka nawe musefuri yemwe chiteka nawe omunyungwe yemwe otajundwe to kuchubasa amina mukama chimuhira umugisha no ndijo wa kabiri nawe yasye myaka 3 nawe tukiriyo mu kiyungu kimwe bitozo nabo kujunwa bishimwa abo kuba ko kujunwa ni bingi munonga birahanga byaro nakushimura mesho gawo gahwezo shoboro kirumanya ngo kurwana nabakamwana bawe okuza kugenda ho no kwirikanga nabo no kurwana nabo kwa bwashesha bwizire no kubagambura bito biri kuyamba atebukayamba nakati munotandiseka yawe mayije ne bari yawe yona mukama nayibari amina girira ati mbabazi akugirire mbabazi n'icyo cyamani amnongo nakobu deri nyumwe no okwenyimana no mukikuru ati ngire kunda bakamwana kikarigiranye wenyuma ko nabirende mwene mukitinda batwarizeje tubantwazaje kunganyo nakimanya ngo mukamwana no mukicomuka no mwana wanje aza nakuneze kukikwaraje ariho bunga mugisho murungi ato mukamwana akijari yo murokore yishe kanoni bari yo muside zari akasingo ko cece koko mbweno yakasinga ce no hingura hoko munda ari yakasinga riyo marshema na rubushenye ni koko njyana yabushe ati kuna hereze mjanto wishemwe akayasye myaka mukaga mjanto wishemwe ntumana aza kwereza inyungu ato wishome akasima mazo hansa ato wishemwe so biziki ato wishemwe bazo ngambere nyitise so biziki anja tino cyo sabize kureka naza kwenyungu ati mwe ntinkasa kuruga mu mahega gawe ati shana muramu kwarshwera nubwendirgam mwe no bwashwire bagize ngo ntuzaguma kama simu konga nisima zo ngo nembabazi kwabojo nyine bashatu mwana wakashatona no wararemere abana nacyo niyo nisha barahanga nawe karayizire nawe rahanga amucureze nko kwacurereza kandi sharo cy'umurima cyuru
Okay. Yes. Yabari munonga wishimwe Monica mbwenu omukyaro gunashobora ibintu byayi no kwaka ubushorozi yarahanga kwa kujuna na nakigambira hakutereza ibintu niba mushorongo kaje munonga aino kwaka ubushorozi kurra wasima tukusima munonga kandi mukama nayo bari kujuna obushorozi bw'abakazi nkaba tuburu common tubwa buri omwe okugambira ngo aina bakamwana nakirya nabo baheze emyaka n'emyaka omuka babiri taine rwara nabo takarwande nabo rahanga nakora ibyo kutangaza tukusimiraho imbabazi tukimwinaha kandi cyeshongore cyacaba turi kujja kufa kurwo mucyara best Emily na kugira ngo nushaba nkuhereza nkwera waho naho abo ko nicyo kikoro munonga bwanyuma y'icyo shongore iki ntujja kuba ntwakira amasomo ntwakira na messages umucyaro gutushimwinaha mpaka arshaha ina ntuganira nabo bingi munonga program Orugyendo Rw'amagara tori kwija kufa noza guma ore kwija kufa mukama ora yes survival radio generation tukatongeza ibiramagara umbwijwire toro kwija kufa kurwo mucyara best Emily kandi umucyaro guyari umucayi cyakacika mbwenu iwe kubargaraka gambe kirigito cya survival radio okabura mbwenu tindi kumanya cyo rutebi erizoba abantu bayirebera buri mweshongozi wa gospel habwa western Uganda wena yarahariya obana kutandikira Julius Muhozi wakatama itatikirya abana tukatumuhura abo bona babaryaho omukuru omuto bona babaryaho mbwene ngambo hande cyo hakonke kikuru munonga twantwenda ngo tubashimeze mumanye ngo revival radiate iro rutambi omyaka 5 kandi turi kwija kuraha okubasima munonga mwe bari kutureka rukundo ekimwayureka revival radio ngo tuharaho radio sheme kuba nezana zana ubundi bukiryo bwana revival radio mugereke ejekejaranga no yageretsere kandi ntongera kusima tatitu maranga uburebere zabo ubureberizo bwankore right reverend associate professor Fred Sheldon Mwesugwa na mama Dr. Ars Mwesugwa mbwene babashemererwe ningira mbwene utindu kumana ko nakubasa kukitebia aho mwabaziyo nahirereka ho nabo zero kwirasha hemwe konko mureberizo yashemererwa munonga twashara keki no kugishara nuko mwene keke twagirya twatezana bibishane batwato mu ngaro emija bagitereza bagira mu iroko muza kwereza abanyayiganda kandi icyo cyakiri kikuru munonga ntubasima timu yo bureberezi abaruho abampurikize abinjini babari yadina konka program eji mbabagikoratire kandi na online roho www.revivalradio.com mbatuineje munonga ntubasima mutsimere timu yone itukozere nayo ba agents ba revival radio ahi bari tinka bagamba ngo nabahezayo okutandikira o admin oweshemwe ana admin 2020 omuchara Christine okurga omurwentuha mugume happy Christine omuchara ugo no kutangaza kuzire cyangwa munonga no mumba bebembe muguza coupon za revival radio no wanda ombanta baretsiremu omwen we yahangura na umutwe tugwara omwen we yahangura piki boxa mbwenu nchoreka ngo abantu babushenyi mukama yabazumura ahabwa buhagizi bwanyu niye yebembe mugura coupons aho murembo rwambara tukabasima mutwacecho twachimba jamu yekwatsire umwabaziyo ahabwa abantu abambarwa mucayi cyakacika tubasima munonga kandi bahamza ngo kirigite kindi ni twakitebekanise manyo ekirigite kindi cyo kwijana cyo no mukwe 11 mwaka uguru kwijana mweno icyo tindi kumanya erizoba nguki ikacekane jagarakane tura abantu aba kandi ntuza kwakirayo amasomo na messages konkana nindeba Christmas umudura
yargaho yandonda mpaka ntungire ati nintekwa kureba tkanikunda mnonga Crispus umudura mukama naye bari kutereba niseri izoba kandi iyo bari kuje umukirigito cya Revival Radio abnayi okurwo muri shema twakureba kandi we yanazimba program y'igi Lovins umcyara mujinya bambe ati nyota nahangura ati mbwe ntinkumanya mbwinshi bambi tuhangura mu kazi konko gumiserize next time abo kubabona baguzire coupon zitabahangura konke kirungi wabyerebera abantu bahangura kandi Bishop nwahereka kupikinga mu coupon eyamuheru omudroz akakwata pichi kandi yashumba umuhanguza karangirwa Elvin Electronics ogwa bari omomba terimo sente nyamwinji kandi nawe nakonda Revival Radio yebare mukama chikwere muchana bagenzi bawo na sponsors bona tinkabagamba ngo nabahezanye mbwe nabagamba ntubaza kurugaho mukashisha abantu baterimo sente nyamwinji ntubasima tene bugarukiro kandi mukama kibahiri omugisha kanya chira amasumu rero njeshome messages abo kubezariya arhonka messages n'izindi zabusha Robert okurwo murakamuri arwaha kana jatananye program gihurikize mukama nayibaru taramukiza abantu bo mukamuri obamwija tanakuriba konkani intekatika ngo bari abantu babara hariya tuwabura ho Robert taramukize umucyara Jovia ndamukize family ya Fandi Brigadier General Jacob Asimwe n'abantu bakamuri abantu bakabingwa kidiko nare muri isingiro umwe bari kutukunda kandi mwe na mwamuruho munywano wanje Reverend Kangume Jokers aguni deputy head teacher aha bwantari school aho murembo rwambara kandi arwaturikize muntu we yahurikize obujuzboshe mumoneka tukusima mnonga bwana head teacher uguno muhezi woshe mwe rwamporo tuwogo the master mse mnonga mushemereri antare kandi bari mnonga munywano wanje Reverend Kangume Jokers abwemerwa birungiye urukoro taramukize staff yona yantare kandi n'abaziri mwe bari munonga gukora ntare kagumana shininga omucyange cyankuri nangwa no muyihangari yona twakira abamasumu turebe omucyaro gudaye bari kumanzi iye bari kumusima ushanga abantu batina mudonga nangwa shanga barakugumagara gesi ahamwe mwoba yes ukukuranga kamhamya tukurebera amariro bw'injonga yes uwe nareba naho uzuruze umukinakaho ingano omukirigito obujuruzi wote yabuhera mukonka obwe burya yebare mnonga wareba habandi abo kuba hariya twatwi n'abantu b'obujuruzi bingi hello Revival Radio gamsamana bakwetu hakandi watirankaye obujuruzi obuhurire Wycliffe nari nubo bwahika radio omucyara wamuhurra wayega mucyo mbujuruzi obu gato wamuhurra kandi sumuwe ukonka yebare mnonga okay hello Revival Radio oriyo hasebo kandi waterankaye okuno mburuze bagumahamu twakwakira oriyo mukirigito nani mangu tokabura wachurota wareboha omucyara mujinya Rovensi okay ati obuzuruzi nabuhurira yes konka mbona obuzuruzi nugwegesa ogumisiriza ukagumisiriza ukona byakwiza ukaguma nibitera konka wagumisiriza muhendo bomangu mnonga ahandi kiro kirungi onyakurire nanka porini porini mwana wanje namuhiga ngumukuke konka mbwena nkahata nkahara nkawamuhika yebare mnonga pori nahara nkahati naryoko weda baryombe kunda muntu we bajyangu yo yiroko zokora ntukare bantu mwe tukanze gukora kandi
ubona ikirize nkaza gukora nyine kuhereza abanyayuganda kandi twenda tukabasa kuzayoko idotoro kubahereza bamwe kandi ntuza kuremeraho paka last. Hello Revival Radio twakwakira seburiyo kandi watera nkahi nyakabiri zaha bushenyi aha mbwenu woruhwaha mukamasimwe mbwenu tugambire ukwahura obujulizo bwo mu studios yes mbakira kwetina yes nayibare bambi abachara yes aha nabo singwire buzima emyaka ashatu nebere yaheza n'endwara ya sirimu kandi ayine emyaka 5 na mushanju tuko yes mukama naza kumurinda kiri kabiri yes yebare nagwakira mazima. Hello Revival Radio yes twakwakira umunyabushenyi aha agambira n'endwara amin egi n'enshonga bwinshi Revival Radio eriho abantu nkaba itwe ntubarunda nabo bonka bamwe mbaturunda abakuba mbamanya radio egi cyekozere ahamagara g'abantu mbwenu omuntu naza yagira ati nintegwa kurunda Revival Radio kandi pereze obujulizi. Hello yes twakwakira nkurire sebo asimwe Yesu umburuze kurukumukuru munonga ariho ntareba mukorogo yes yes okay bampara na James bari munonga utaramukize abakatojo biharwe umunywani w'ite Reverend Nathan Kabundu n'abakristani n'abantu babaharwe n'uburisa bwo n'ubwakatojo mbwenu wano mango uri mu kirigito cya Revival Radio mazimiyo ntukusimira kimwe munongo ku rwomburiso iyo bari kutera umuhanda kandi okeja kutsupporting. Hello yes please yabare kusima watanduko turire twakwakira ambe za Revival Radio yes please aha wobuhurire yes okay yebare Revival Radio obushimwe twakwakira wabuhura obujulizi bwe
ubuzima bw'uzakigumye umuntu usanga ntabwo kuyabwiye nayatura nakigamba cyo mu rwatu. Yes. igende kigumira mu nonga ngo umuntu wayo yaza ibiya katura buri kimwe bazima mukama namwongere mu gisoro usanga yamara ubwire mbe nuko yanganda nuko ari n'abakamwana nuko ari n'abiguru bwinja kifura kijye n'inse. Okay. Nabwo kakashira ko usanga yamushorera nawe yakura yabonga hagati y'ikubi. Bazima mukama mwongere mu gisoro na saro na bise ku wiki bya kugenda. Ntabwo kama mwongere mu gisano uga mwongere mu gisano amarubire kujyemo. Okay, yabare munonga twakira amasomo abantu bashatubuka. Asimu Yesu. Twakwakireze. Kulikikiri gito. Mazima twachendera. Yabare munonga cyakikuru nashemererwa. Cyatagata. Ayabare ranga kore byo kutangaza. Ari kitini sacharanga ati. Naza ubujurizi bwo mukazi wagwaye bari. Ambohurire munonga ndetse nshura atobwohuriraga bisemwe barabuzo bujurizi ngurangara tamba sirimu. Ashingwene myaka 30 ranga kutambira atakurinda. Atyo. Buzima yebari mazima kumeza mani kandi n'ikindi yabengi kibakira kuho bujurizi kokwe nibagira ngo yashwaye yayishwaza. Ngambona umuntu karamanya ruhanga gira umutano n'abandi. Munonga wacigamba je? Munonga gira umutano n'abandi. Okay. Hello, Revival Radio. Hello. Yes, please. Twakwakira nyabo. Kama utasimu. Asimu Yesu. Nimero urukiro rw'akatere. Mere twakwakira kurugara rw'akatere. Mwene uzuru z'abaranga yibahebwe kinsa. Amina. Kazose n'emanzi. Kandi abakazi b'ingiranga kurire. Abakazi b'ingiranga bakorira abashize atabakazi kukecho. Bariho konka nabo konka nabaki. Abakazi n'abinji. Abakazi n'abinji. Naye barehanga kumugunya no kumurinda no kwihangana. Okay. N'imbabazi. Yebade. Hello. Hello. Revival Radio. Wasibate seo. Ndije mazima. Wala kweza no kwereza ihanga. Yes. Ubone dado mushiko kandi kiniro na kiri muje. Yes, please. Byo mu kugita shayi mazima kandi ruhanga akora umurimo gw'amani. Mwe bari kwija. Abana arabatabikiriza ruhanga bakanyire munonga. Amina. Kandi twarwo mu chiko turi mu mpango munonga akabazere sertirinka karta. Yes. Abakabazi mwe bari. Mazima. Mukama. Mazima. Yes. Umutwe agamba amazima buryo mubwene karabingi bone baramunari kuba yitwaza kongo umuntu afuna ruhanga. Aba yafuno musana yereka buryo umwe ensina yeri kireberaho. Okay. Ayobere kuteza buje dado mushiko nabakunda mno kandi bawurikiza. Yebari mnonga turamukize bagenzi bawe bakabazihereze drink kandi abacajika munonga erizoba. Timu yera mpango bambahika nk'abantu umuntu wanka 30 bajwara t-shirts zabo rugaho kintu cyona mbwenu mwebari Joan Katete twakureba kandi ajata nakureba erizoba nanye nakureba konka tuwandiba mbwenu yebari mnonga mukoro gwagura mahango gwaremera uburemezi twantu buhurra anori ne kurgar kacika yebari bambi nechibibi chawe mwe bari kwija ku kushajika Revival Radio twantu bareba kandi mwe barabohereza bwanyu Nance atwatse adia so kurgar kino nere center ya kana muri kino ni timwejo yero munonga mwe bari kwija kandi tsimbira abantu bacu none bona abebemberwa saba dikoni yagure nimi sente nyamwinji munonga weshemwe Venerable Reverend Freddy Pade Kargaba bari munonga mwe bari kushajika radio yanyu ware basaba dikoni nata mwe sente nyamwinji arho Mothers Union President oweshemwe Jenna ogono Mothers Union President abo bureberezi weto bwankore Dr. Jenna
kandi yagura inimi nawe yagura umusente nyingi munonga ziriyo miliyoni 2 plus no mwamo wawe tubasima mnonga nimwe mutaza kwesiga ba politicians zabona bejanka sizoni babe nebigenderwa byaba bamwe mbene uko kubeta nkamukoro nkogo bambatekateka ngo bundi armunka fundraising nari okushaje ko murimo gwarahanga shaheje nubwo bakwereza za excuse zabo ziba zitakubura konka itonto batubetsiri by the way taro politician utetsiri okukira munonga these leaders mbeni wo tamrebo muceri gito omubuzi utabwenje tukabeta twabaterera amasumu na zakadi twazibahiriza mbweno wayisharirizo wo tamureba ababisha ntibasima munonga bebembeirwe omurodi Robert Mugabe Kachebeze Tara kandi ayesere nashagika revival radio meya Orugyendo Rw'amagara vice chairperson ahabwa Mbara district tukusima munonga n'abandi bantu ababaru abandi ababura mwije mbabuzi nyo nabagambira mbabuze ahabwenje bateje mu kirigito cya revival radio rero bazo kuyikwatse ibindi abo tubaru kumanya uburemezo bwa revival bija kujihura time is there okay messages zurwaha messages Joshua Timurgazi kandi Joshua kinteriza cyagenda je munonga yes Timurgazi masheruka kandi arabaturikize tukusima munonga yibare ko shagika revival radio kandi nagira tanando abantaba okay messages ntuje gumanta rushoma abo kubanza gumanzija kandi tuine kubashoma nababa twazagaza edakika mushanju zonka kandi aharya 5 5 niza kuba ninyakira ushe mumoneka ntindera abo kuba nuko tuine kutaha abamwe enketo tuzikarigira umbijiri yes please nakwakira weshe nimba ndukurikize mbakwito hashibana nyetata igwa kabono ko gacyam ko kazuzo muri cyabo cy'imfashenyi mani kusima kwepereza yawe iyo bari kusima bana kandi we bari kugamba cye munonga nembabazi anina wenda timo wishe mwoko otyo naye bari kubemanzi wamuhoro mchara Monica abantu bindi bakumanya ngo bintu kwirobo baraka kwiho magara gese jamanya ngo life ye yawayo betamwa bambe bekora kandi ekitashimye ko kiri cyo okana ye bari kubemanzi yes ayi bari kumkazo wamani aburo kwa shomisa bana okwa barezerire yes anyara hamwe kuna kore yo kutangaza ndanga nakore byo kutangaza bijya kushangaza kuko myaka iyo nizo baza kumukebara barondera filimu bashangeta yanshi ranga chikore kandi to echo ni 20 buzuma yes okay yabara mnonga noende namba ya Airtel yajara ngwe 2019 ngoranga beno bwo yachikora ikigambira abantu bacura otyo 2000 none cyasagarayo 2016 nwe wamachebera viral road akagongo hospital no tungiro mubazi yes mwe kubakebire zose zizire ukanya barona kakoko tubakashanga konka ogumeno miro mbazi na hato mbazi ndoni ngumera yes burukubera majangwa chikoro gumeno miro mbazi gwa ogumereje abo bakashanga gataro okay mwintera tina ngomba bazizo nazo ziziriki nazo zuroho amina ati hawishi okay wachi hawishi mu watire sumu twachire amasumu abirgunga hello asimwe Yesu obayo Jeni Ito nako mutaro kugamba namwerebera ho namito nyona reba cyo mutara muto baba ni domo mukuru andaro kora abantu kandi tujye kurinda
Yes. kandi nayo baramurukaze bose okuranga byatise kumugandaho Yes. okwamwemire nawe nuko araguma yemire Yes. kama kumpera umusamu bake Amina. kandi nicyo kirisito cyaturwaho cyo kugomba akagitemerire Nanye nashemerwa munonga kandi mukama naye barikuturebanisa. amina Naruno jangu nanayebirwe ninyujuka. Yes, program eje ni inkuru munonga kandi neyo kutangaza. Ekozere cyangwa munonga aha magara g'abantu abantu abatarukumanya program eje omwe numbaso butagishoborokerwa konka ntwenda kubahamiza ngo program eje y'urugendo rw'amagara ejo ndabantu benshi munonga ahabwa obujuruzi obw'abantu abatarukutayayiso mu program eje bwenshi bakiri kikuru munonga twayakirayo n'abantu babiri bashatu bana abarahanga baratereze ubundi nabasa kubayikiriza Yesu Kristo kuva mu junu w'amagaraje ombujuruzi bwo wishemwe Monica obu yaheza kutereza obu yaheza gamba twamuhereza heshaha n'ikintu mbwene kiba kiri kikuru munonga okutera isumu ninza kubahereza omugisha nimbagira isumu z'abantu babiri bashatu bana kurigirira barahanga baratereze hari 07869234 5 hamwe na 0704 urabire hwaho utigira ati nyowe ranga yankorera byo kutangaza abukuru obujuruzi obwambugambo nyo nikiriza Yesu Kristo kuva mu junu w'amagara ganje aho tuje kushemerwa munonga kandi uko kutosere tukikora nkaburijo mu program y'urugendo rw'amagara turi kweta abantu abo kandi tukabahereza umugisha ngo batere amasumu mbwene katubakire abantu aba kandi nabo hati ntwenda abantu abajunwa bariya twabahereza umugisha gwabo mbwene ntwenda abajunwa kandi nabo kiba kiri kikuru munonga abo kuboko no kuburira njiri yes amina okay hello nakwakire wishemwe akutangira umprogaramu mazima nanyi amina ambatano nemwe Moses nyango mutubutamu Moses watere sumu nonda kujunwa nazunwa zunwe nanchiro more sensi uriyo mugore mukamasimwe amina okay nyoni ngambo buzuruzi bwanje nanye kai kokari maza kushima umutara kazogwe yes obuzuruzi obuyahereza obunahurira kwabo ko natandukana une gisanti mwine akwa yache na platform namwerebire utyo Bishop yamugarrayo konka nyongera kushima Bishop ekintu kiyakora mene kintu cyatukorire ki yes naye bari kutugarura mu mbabazi akatugarura mu rusumwe toza akatereza amagara marungi okay kandi n'abasima umurimo gumukozere mwena abakozi babivazwa mwena amina akwanjanye tambe na isano mu radio nyiro nayirebera umwanya ogwe onyo hatu ntungashire mu mbabazi nkajanti mukama nkwateho amina mukama naye barokujuna mwene we yanzu musajja muzungu kuburira na msimba amazo mnisho bambe nesereza kuva mukama kuva muhezi wanje muderi izoba yes obusinde amina yabara mnonga hatogoshi kuingana mbwene to kureba ngo nomugore musiyamo nonga mbwene obusiye bucumuru mukama naye bari mnonga hatebe nebujuma ebirukurwa mu kirigito abantu kunumanya umuhendo gw'abantu abajunwe ntuje kubashomera ntuje kubagambira list yabo ntuje kubagambira umuhendo gw'abantu abo bayitumura abo kuba bamba bahandika arabamba bakira kurga nyuma abazyo overnight mbwene kiba kiri kikuru munonga kandi tukusima munonga mukama naye barokurabyaho niwe kajura ekingire yaburwa hello Revival Radio ngamba na tayebwa jime twakwakira ntwakira abajunwa n'amazima nanyenda kujunwa nakushemerwa amazima tayebwa ngisingiro garakamwe amazina gawe sebo leta yibwagime kurgisingiro mwana wa boda boda mukyaga aha nikiriza kujunwa irizobe wikiriza Yesu Kristo kuva mu junu w'amagara gawe n'amazima ga Kristo bwa nyuma yo kurura ubujuruzi bwo wishemwe Monica namuro mucyaro bw'amazima nawe yankwata
mukamasimu kujuna mbwenu hati bwa nyuma yo kurobjuru zobu no ikiriza kigaruko yatureje mu rwatense kure Kristo ni ikiriza kujunwa kuba muzunwa Kristo. amina mukama naye baro kujuna tugarukiremo amazina gawe tugahandike Nditayibwa jime urwa ruhoko isingiro umwana w'umukiyata boda boda. amina mukama naye baro kujuna kandi ni nkwamiza ngo Revival Radio yoneje agumza muri kuburengere kikuru ohicha kanisa yawe ugambira umuburizi naro mwahure bongere okutombuteka bw'abarokore no kore ko muhanda Ni somero mukansi yakabara Church of Uganda. okay Kutumanye Gloria kayisibwe. amina mukama naye barokujuna kandi twashemerwa mnonga abantu bo bantu abituru ku bantu wenda kandi mukama naye bare okujuna oshikire omuburizi wawe nk'uko wamugambe kirungi nashanga numanya nkiba kiri kikuru munonga oshikeyo omugambire uko ikiriza Yesu Kristo kuba omujuni w'amagara gawe porogaramu y'Orugyendo Rw'amagara we naja kureka uburyo bw'abarokore okubatwaza akushongore nk'uko twantagamba aha orije mukanda bw'emazi konka mukama naye bare kandi ogume noshaba ekyo wazamu n'ekintu ky'amaani munonga otakirekura okay owamuheru Revival Radio Amakara muri zo kono do sosiyema. David no ndakujunwa Nokuzima na onka nketisa karimani bakaba narenya kuyajaba byiza ho munongaho. Aka bayireka maranga. bayereka maranga Aka koyereka maranga eti nomara ya totino kamera totino batwinya nyamwingi. Aba wabetu kulegereza abandi. yes Kana ni sababa zinanangwa nyoka obetu kulegereza abandi abantu bakureba. Kandi bini wabeje sakwaje nyenjiri nje kuzuma. okay Kana kana kimugu muntu. Yeba. Kulegereza abantu kwayo ngaprenka muntu tubiya heke gabo mazu. amina owamuheru Hello. yes please Amazina ya wanyikasha wahurira n'abasirikare kagati. Bena nyina ko mumbabazi. Abwo bujurize bwogo misara. Nonyo ntubanye neti bito kugira ngo nuka nashanga nyine kakakoko kasirimu nko musiza karesire n'uruparo. Mwena anaga ko mumbabazi kugira ngo ndetse nikija bwije n'ingwara nkazindi. okay Mwena tena namba yawe cyangwa kudisoma hati ya program hati nantine namba yayo. ya radio mbwene hatu wajitunga Hati najitunga mbwene. okay Winkita kagatincha kubura batwera izina buhereza burunja radio. nomukira kubura Mwe sile waje tuko kugira ngo bakumanyika nkabyo mu rugo batakukwata batakumaje kufomu nanka. okay iwe nocenda nonda kuba agent Nimbuka amazu. hati iwe corakore mbwene cyo kanchendera oronde izobo musande je twaza mutero kutandukana tomorrow oija ha radio rero bagambire kiri kwetengesebwa kuba agent wa radio azigaruzo kwereza guhereza abantu Kumanza niza radio. no banzo ijaho bakureba bagambira icyetengo cyawe bareba mbwe no kwehayo kwawo ko bashobora rero bagambira ebiri kwetengesebwa kuba agent abo kubata bakabukwerayo ko batakumanya watshoborekera uwishemwe Ati mwe tutangwa nka transporta konka nananda nyingi kumutima kujikwata. okay yes aranga naza kuteraho buriyo bwa transporta uje mbara uronde Revival Radio aheri rero ibintu nziza kubikushobora Abo kubambwe nuko musero yona nindikwata mu muntomo. no Nanye kutomo munyamugi. inshonga ne hate kurwa je nar no Tinku mwenyewe network akati bakujikwata vingi. okay bare mnonga inshonga yawe twajihurira technicians bija kubamba chikoraho abakugubaraho kandi uko umurisinjiro inshonga ejo nibija kubamba chikoraho twahendereraho amasomo messages twa komari yezo
konka ekindi kwenda kubahamiza ngu ntujagumiza mutarikweta abantu abajunwa abokuba nikibakira kikuru munonga nahi tukubesingira nka porogaramu egi y'orugyendo rw'amagara twatungamu abantu abajunwa mbwenu abantu nk'abo kuba kujunwa Ruhanga nakora eby'okutangaza nikikuru munonga. Tugarukye mu studios ngarukye wowe ishemwe Monica abantu babahura kandi bo mbakitera amasumu abokuba nkati kuno ojya ngu twaza kubakira bona twanterugamu nk'omukasheshe konka muza kutusasira abo bwire kandi ntugenda n'eshanga nk'oku ziri mbwenu basime kandi uko oraheze kubasima ukomere entanda abakazi abari aheru abari okwo enfakazi tibakine bibabo abamwe nareeba ngu takwija kubaasa nangwa n'ondiijo ariyo napuraninga eki ekirikutunga omushaija ondiijo oba naaba ari substitute oba naaba ari mbwenu naaba yayeshumbusha I don't know konka mbwenu kiba kiri kikuru munonga okubahabura ahabw'okuba okiinemu obukugu Ruhanga kubaasiisa omushaija wawe akagenda kare na n'ekindi abantu abatungire endwara egi eyasirimu akebeize enyuma abazyo yayimanya erizooba akimanya emyaka 2 enyuma nara omwaka ogu konka nahurira yetamirwe nagira ati hoona nimbaasa obuhabuzi obwo nibuba burukuru munonga ahabw'okuba iwe ekintu ekyo kitwiremu wahezamu emyaka 30 n'ebiro oine endwara ya sirimu konka oriho kandi nogamba kandi oyombekire eka yawe kandi washomesa abaana mbwenu kiba kiri kikuru munonga nakwakira. Mukama asimwe Yesu ani baza kusimana nabo abatuhurikiza kurugayo kutwatandika mwe bare kuhurikiza ndakusima abo abayakira Yesu Kristo kuba mujuni w'amagara ganyu ande kikuru munonga niyo nankani ya ruvivo ng'amagara n'orugyendo muhikiriza mugumizemu Ruhanga naija kubabasa mukujunwa nonoshana ngu tokuza kubasa konka ekirakubase n'okuguma hihi n'abishemwe kandi okaguma omu kushaba n'okweshengereza mwebare ab'okutuhurikiza mwebare ab'okumpurikiza kandi mwebare kanyenda kubamanyisa ngu nyowe tinkabe nimbaasa nk'omuntu konka ahabw'okujunwa okumarira ekibakweta okumarira nkamarira ekyo nikyo kibaase kumbaasa omu rugyendo rw'okujunwa kandi naza aha rubaju na munonga rw'abafakazi aho ndijo nagira tinkabaasa kwemera omubiri konka nanabagambireho enyuma aho narabire omushamba n'enyuma n'okuhambwa n'obushambano obu nagiremu nkuteekateeka ngu nkaba nkakasiru konka omuri ekyo omushaija ogwe yanshwire niwe n'onkweta ow'okubanza kandi ahendiire ari owaha muheru nyenda kukugambira ngu amagara gawe wagakwata Yesu Kristo okwenda okwe nakwita kwiha omushaija nafa 21 mwenda kugambira nankani ngu niwe yabire okubanza kandi owaha muheru nkashaba Ruhanga ogw'omubiri yagwita ninkeshara z'okubatiza ninga ziri omu Zaburi ngu nokiza kutaana na sitaani n'ensi n'omubiri okutaana na sitaani n'ensi n'omubiri mbwenu omubiri omushaija yaheza kurugaho iwe kyawe ogukwase Ruhanga kandi Ruhanga nagwita Ruhanga nakwihamu eki eky'obwenzi notebeekana nyenda kubahamiza ngu namunonga abafakazi nangu ntakagira abafakazi nanabo abakazi kushanga ngu aine omushaija konka aine abandi aheru ekyo nakyo kirabaase kukikwihamu nabo okwikiriza Yesu Kristo okajunwa kandi nabwo oshemeye kuba noguma n'omushaija omwe igufa ryawe ogwe Ruhanga ou yakutoraniire omu bingi akakuhereza banu waguma nawe kandi omu kuguma nawe nkahabaho nk'ekyo ekyambiireho ky'okutaana nawe omu kufa ati Ruhanga naija kuhereza oburyo bw'okwija kugumizamu aba bafeerirwe abashaija baabo noshanga omuntu ari aho ekyokubanza ekinkwenda kubagambira ngu omushaija yaheza kufa ati iwe nk'omukazi okaza okushambana kandi kyetere kimwe n'okushambana ati mbwenu noyesiisa ekitiinisa kyawe ekyakandi noshiisha na famire abaana bakuburamu obwesige abaana bakuburamu orukundo mwenu nobabusha kandi ngambire ngu nobabusha ahaiguru y'okuza heru okaza kushambana ninga okaza kureeta abandi abaana omuka nanimbahamiza ngu ekikuru munonga ekyakubabaasa n'okugumira ahari Yesu Kristo omushorongo guri omu Bakorinso atimuseho nk'eya 2 entayibwaho Abakorinso ba 2
eshura ne yamushanju mwene gamba hafakazi nangwe gamba ngo natakashize myaka nkaga atashemeye kuherwa umukanisa ngo ayine no businge kushorwa omushijo warikwenda konko mushorrongo gwashatu na mwenda na makumyana nugumpa mizangu konka kuyakugumiraho ngo kwari nubwo yakukiraho kubaje yendagambira ofakazi yako bampurire mbweno jono shimo mushorrongo gwashatu na mwenda na makumyana wagumiraho ngo kori nubwo wakukiraho kubaje yendakugambira ngo konko muri ekyo uyikirize Yesu Kristo uwo mujuni w'amagara gawe nuwarabase kutambira ibi byona akwereza ikanungi akwereza abana barungi nanga ukaba no mukurasi wa Kristo murungi oburu mukristo oburu mukristayo waki waheza kumarira buzima rahangana korro muriwe akutebeka nsa akona Yeremia nikuna mu mshoro Yeremia birina mwendo ku 10 ngumba tekire byo burungi bitari byo bi mwenu kunkuba ni kunashomera mshoro ngeje nahura ningara habuteka mbateka tekire byo burungi bitari byo bubi mwana nyenda kushaba iyo mufakazi we umushija fire ninga akafa uyikirize Yesu Kristo abenu we yababaro kubana turaganisa ngo ninyishe wefuzi bawafakazi kano muri ekyo kakubahire n'abana bampurire nabo watungira omuzire nawe ryatyo nakweshengereza mwana we nawe no basa kuhabura omuzire nawe shange yarwo micumbi abana nabo namunonga nyowe kizire no kumba so mukujunwa kwa manu munonga ahinkuba nashana ngumwe naza nko kuremwa mwe nuko kuraha uko kuraha atoshanga umwana ati bituma makandi kanoshebire tuwajunwaje bishimama kotaza kushaba rero tukagero kushaba twe tushaba rwo kubanza umurice yabo rwo kubanza rwa gashatu turyo mumaka rwa katanu turya cyaki mwe nubane namare biryo ntashabire hati bambuza mama kotaza kushaba mwe nanimba hamzangu nabana mu bakuru zo mu mbabazi rero ikiza kutubasha umukama asimwe mukama nayi bari munonga kandi twashemera munonga weshemwe Monica wabuze wabuhereza kandi wagumya abantu benjahero kunya ndakwamaza ngo arome ibe wanateka cindo mwabazi yogo konka kwa kurro bujuruzo kandi ningira wakirebe kirunje kindiyo ningamba revival radio wakireba abantu ababara hari ati tera kashana kubona bakurikize manyi hata no teka ngo wahindura inshura iri kwingana cyo mwabazi yo gute nyinje munonga ariho wawateka kindi either cyo kwita naro kweta mwa naro kwangana naro kureto ndijo mushijo bunde mushijo akafa bari emfakazi mbwena yayateka ibinde bya stani kugira ngo bundi ukutunga mushijo ndijo akamtaho bundi nuwaraze kumara biso kuniya narukumango nabyongera nane kinde kinanye ndakongeraho ahagogwe bashanga ngo rwire hata bingi bagira mu cyo kushaba nembazi bagireka azatunyuwa namunanye bakagira kutingambiraho ngo wishimwe no tswaza kusanga uryo murokore ukajunwa ngo ryo no merembaze mbazigireke bisi Yesu kaharabu yakozere na hato bita kanari sigo mishe mpume kareba embazi ne yikiriza mwe nanisha abangu niyo ko bavuze ngo nako ukasirimu kore baje ngo miro mubazi gumire rero waheza na neshara nazo ziruho icyo nanye ndakukibahamisa yawe shaba icyo nacyo nkiza kuyamba mwene owishemwe ariho umuntu umwe yayanyiba ariyo mutaho nomo azana umuramukazi wanje nuwasigireho bamweta Esther ko buyonjo ayine dukaho omaknessing mwena ni mwakuraho ni muramusya na nomuharana kate na Gloria na Meloni mwena abona ni mbakuraho bariyo mu murembo mbara kanke kikuru munonga ngera kusima bishop rero atamazina ni mingi kongani ngwata bishop Sheldon rero mwena kujya ngune cya kabiri tikirahwire kongani no mugama weji program mwena na hata ariya akora nyenda kumanyisa bishop ngo omugabo guwangurire gumwe ati nyine mugabo nshanju neshatu ni Miriam igibanka nyongeta banka y'abakuristani Miriam Sako 2012 eje yite yankore akagurra umugabo gumwe ongati nyine mwe mugabo nshanju neshatu yakobako bakugireze bare nazo basteka mugabo nabana kunabagambire bangurira mwe mugabo
akuba kanje ati o myaka etari nkeji mazumo ryatunga changu Amina. mwe ni musima Amina. na mama nimbasima Dr. RC. nimbasima aha ku bantu bankunda Nabakunda bantu. buzima Yes. mwe naha bwa program egi nacyo ni kikuru No kwija kwawe. okwija kwanje nuwe buri kimwe ati kwakweza kunterera esimu mbwenu mpurra ati noshana kako kafera kimwe ahabwa amashemererwa gariya yebare kunkunda kandi ekikuru munonga nishabaranga ngumo mu mbabazi manye kiremisa abantu okujunwa no kumangwa akajunwa yaheza apana arikumisiriza akahika hamuheru nuwarujunwa mwensi tweka kugumisiriza tukagumizamu rero tukija tukateba gore je yahiya imweti amina yabare munongo weshemwe Monica kandi twashemerera munongo kustahera ombeho za Revival Radio Studios nugundo murundi kubara kwitiyo tarabo kubaranga kakutaho ngo burenjiri kandi muni yashonga bwencha ineshonga bwenche choroho obutwatiriyo mukahumura yananje ati no nakumura nkerizo batinkozere binjo munso ati mbweni nsimaranga atabo kwe binamushabire binja binkorire byona mbweni shatuweze kintu kiba kiri kandi ntushabara hangitwe ngwakutirindire ndije myaka kongere ndijo nka 10 ohangare yabare munonga anadmini nokoko kandi ndikusime munonga yabare umurimo akora n'abagenzi bawe team yawe mbweno kuzise platform yawe yona obasime bona ito ntubaso butabasima kumarayo onkeyo no bamanyeje munonga ana admin 2020 mukama chikwero muchana bagenzi bawe shira atkwase heredity chawe proba town guyakora umurimo muhango munonga rizoba kandi uyusuru kozire gwo ku reba ngo Revival Radio uhereza bwawe bwahiko mchange ico cyona uteramukiza abantu barbindi abantu ba proba town naho mwe bare kubayo ahabwishomereryo kandi mukama kibahirira umugisha abantu nibenje munonga tukaba marayo konka mbwenu waza kutereza eshara konka utakatereza eshara nikibakira umubuzi wahereze namba yawe Yesu mu muntu nagira ati nyowe nakunda umucyaro gumoneka nyenda ngo ayije aburre njiri umukanisa yanje narayije wanje ampumurize nkamutungana hereza abantu namba yawe Yesu namba yanje Yesu mu 0 mushanju 28 0 28 30 anana mushanju ishatu MTN ne MTN oine Airtel na MTN yonka okay ejo niyeje yasima kubahereza mbwenu wano mwenda noja kumutungiro aho kandi manyama hato takashwira mbaza kwa bagitire no tokobyama konka tereze shara style azakushaba katushabe orumurungi mukama wigurnensi akuba kutwaza kutandika program egi twakweta ngo be hamwe nitwe kandi iyo bare waba hamwe nitwe ayi mukama twenda kusimira ezo mbabazi zawe tato obushoborozi bwona namunonga wabikireze ikigambo cyawe abikireze izina ryawe yongere kubajunira kimwe akoba matayo natugambira je mushanju ngo mushabe muri yahebwa musherere muri yazora mwiguze muri yigurwaho mwe nabakusherera bakakuzora reka baguma mu mbabazi zawe ayi mukama ndakushabira program egi bona baraba bagigiremo ikiriza kubaherezo umugisha gwawe kana munonga no wishemwo gwa program egi ahatari imbabazi zawe mukama ko batakubasa ye bare kumugirira imbabazi nango kamugirira imbabazi wa muhumurumo nabandi no shanga bashoma no murumo batagutunga konka habwizine ryawe no bushoborozi bwawe ye bare kandi twenda kushaba mwana gwentama warahanga ari abarwire twenda kubashabira mu izine ryawe tato obushoborozi bona ngo bakize buri ndwara zona mukamo zinoho obushoborozi kandi nozikiza mukama arahabarwire ndware zo mubiri arahabarwire ndware zo mutima ayiruhanga zona n'indwara ngwikiriza kubakorera byembabazi no kubatambira no kubakiza mwe nikiriza twaza kumaraho twaza kubyama orare hamwe nitwe kandi kubura sheshe nza kongera kusima imbabazi zawe no burungi bwawe kandi korsima tugaruka radio yahangarikeho simo burungi bwawe n'imbabazi zawe iwe Yesu Kristo mukama witu amina
mukama simwe munonga asimwe munonga tendereza Yesu 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 ori mwana gwandiga Yesu omusayi gunaziza nebanza omurokozi mukama nayo bare Amina, kando amina, watandikisa amina, programu ejo akateza namuheru ndukusima mnonga weshemwe Monica kwija aha radio yitu ogumene ustayira nobundi nziza kushemerwa ahasigara kanko nakwatse imbabazi zaranga zikumare ahasumwegera izoba abantu waje bahereza mbaza kugitera gihora konga nuko mutwikirize bantu monito tizokufumbura abamwe noshata katanda kankorwa kangahi uburene bwinji konka twine kubatarho no mukashisha aha okukora ahabo kuba radio turbo kubahereza ahandi abari omudina okwaburebereza intu bendeze birungi byonka nitekateka na yeriyo nehwa kandi mukama kwarasimizo beri yanshaka rente baturwaha nanda Anthony Mujuni ngubwaje neryo mwebare no kunkunda obushaji kintu bwinji munonga muzayiro kandi mutorane Anthony Mujuni ngubwaje best presenter abo mwaka ogw'2023 yotera karuru orukundonda nkoracheyo kandi garicho torane na program esingire y'Burungi mwe dushere kukira Urugendo Rw'amagara ne taro program eri kusinga Urugendo Rw'amagara aha zona ninungi konka kandi Urugendo Rw'amagara riyarengo rundu mwe niwe noza kurunda ahansoko notunga Urugendo Rw'amagara link ejo no tunga Facebook page yitu ARVs Radio 93.2 FM notera karuru torana izina ryanje Anthony Mujuni ngubwaje gona garoho kandi na programu mbageta Urugendo Rw'amagara nayo giterera karuru mbwene twarebere umukono gumwe aho bakama banje mwako guru kwijana bandunda kandi bagaraka banyongera no mushara mukama bandindire kandi nimbendeza ekiro kirungi wakumpasa mu yawe yes